العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga palanggungan hakama Islam, alhamdulillah, jari naisab kita niyo karihilan waktu sintuhan na to Rabbul Alamin, amuin pakayun na to insyaallah ta'ala maun pa amin karidaan niya, amuna in nikmat sa lagu-lagu, nikmat amoy in dahon na to sambil mangarap-harap kaniya, amo na nikmat pag-agama. Waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kuma kita niyo pangadjian pag-ayad sing ginawaran na to dahin suratul Hujurat ayat hangpu tagdua. Farman sinallahu subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibba ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ayat panghimati kato tanyo pagpatumtum daing hawaktu pawaktu amin subay hadja magaya dinabuk pahambuk labi-labi luba na in waktu na to halawman sing gumiini siyuko sadya kato tanyo sinallahu ta'ala in pagtag-ipon harap kaniya magpaamo sinhinang doon hasara sin agama niya sarta miya magad ha pamiat sindaak niya amo na impamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun in perkala hapag agama iyan naglalawan-lawan in marayaw iban sin mangi. Supaya in tao taka-akal makaingat laung ta magpi sin kabayaan niya amin pagbaya karidaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Karena in pag-agama doon kita tumaytay kapardakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala karena siya in magdirihil kato tanyo sin karayawan kasannangan biya na sing karayawan kasannangan amin nyari na to kiya na naman dum iban adlaw in pag ayupot kato tanyo sin Allahu subhanahu wa ta'ala amin bukon kita niyo dihilan kahunit sing kabuhianan na to miya magad hakabuhi na to di halaw man sing gumiini. Supaya ri kita niyo makapamisarahan but in Allah subhanahu wa ta'ala piasaran kita. Mahita supaya sadya in gumawa dahing halaw sin bigi jantong na to sampai hikalapal sin inidila na to hikabtang in pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala daran
tiap-tiap yaon doon kato tanyo in pangannal. Jariha ayat ini, panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala pamanga sila bariman. Ya ayyuhalladhina amanu. Ya kamu mga nagpaparatsaya. Ijtanibu kathiram minadhan. Hali kamu. Daing hamanga sa taod-taod pag huna-huna, pag angan-angan. Inna ba'dad dhanni ismun. Bunal tuod, in mga kaibanan deng hapag angan-angan, inyan mahinang pardusahan sinambuk manusia. Mahinang pardusahan sin muna-muna na in bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita kita ini piatumtum sin Tuhan na Rabbul Alamin, hangan in kita mu'min na. Sabab Tuhan in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, biyay ta kato sim mga sila. Nakauna, nakahati sim pag-agama, sarta kamattanan sin panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala, labay ring haraak niya pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakahalan sin kita manusia in pag-iman, doon hanlong sin mga ulama, yazid wa yangkus. In pag-iman, magkusog, iban, magbaba. Magtaas, magbaba. Magkusog lang ta, maglamma. Bihanin pag-iman. Hati niya bukon siya tutog. Karena ini bigi jantong ta ini na di maghundong hapaghibalan. Sarta in Allahu Ta'ala nakapatiut haantara sin kita iwan sin bigi jantong ta. Hati niya maana niya di kita misan makapagbaya ha bigi jantong ta. Mahita yan to. Hasupaya in ikaw mahinang mo pag-ibadat in pag-ayad mo sin bigi jantong mo. Amin paagaron mo roon haamuin bitikan sin sara sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan itong mga katawtay manghuran. Angan-angan mangi. Iban angan-angan marayaw. Hati niya amon pi unta in angan-angan marayaw. Angan-angan marayaw patay manghudta. Lawi luwa na tuod angan-angan marayaw paagama sin Allahu subhanahu wa ta'ala karena siya in nagpapanjari kato. Siya in nagdihil sin rijiki nato. Siya in katan nagdihil sin parasahan nato halaw man sin gumiini. Wayroon nakarihil dugaing buat malaingkan isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab yan, subay sadya, doon hayan, kapag ang gautaan na to, in ngan, sin kita hangan, in kita ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin sukatun tarayin kaning katan karayawan, sarta yaon damikyan, biyabay ta, day sabsindaak na yung katan marayaw, na amod tin subay urulunta uli kahunta ring hawakto pa wakto patudyohon man to pa amin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumuno biyayta sin Allah ta'ala daing hapag angan-angan wala tajassasu. Ayaw kamu lang niya mangjaka-jaka. Ayaw kamu mangjaka-jaka. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Iban ayaw ka murimihil kasatuan hatay manghud niyo. Hapag kahini umano siya. Ayaw lang ta doon hayan hangan in kita sibu-sibu Muslim. In kita magtay manghud hangan sin ka-Islam. Magtay manghud hangan sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misan hangan pagkamanusia, yan dain aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyantang kato sin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam piya sampay, daing hakabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin, in kapatut sin Muslim,
doon ha kafir, di yan makasud in kafir palawm sin narka sa kaino di makawa sin bariman Muslim in kapatut niya ring ha kafir. Damikian daysab, di makawa sin kafir atawa di makasud palawm sulga in mu'min sahingga makawa sing kafir in kapatut niya rin doon ha mu'min. Hati niya in parkala ini bukon lang ta maluhay karena inyaon katantan bang imian na kafir inyaon-on nakapatut tamaminsan na kanya. Subay na to hatihon impiyag kupuran niya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon kita bang kita naraksin Allah subhanahu wa ta'ala habiyating kahalan kalubaha sa sumakawa biyay tak kato taniyo di kita manjari amuin maminsa na manusia buat malainkan illa bilhaq. Buat malainkan hakapatut, amin kapatut piatarang sinallahu subhanahu wa ta'ala kato niyo. Bihan yan. Labay ring haraak niya amunin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uwos gihanapan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hamanga sila amuin laung ta di maluhos nila ing ginhawaran nila makadakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala ya pahati kato tanyo in gugu sin hinang sin pagangan-angan mangi papagkahimano siya pagangan-angan mangi labi-labi na pa Allah subhanahu wa ta'ala para akniya iwan paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala na ingo-go sin hinang amoy in long ta haamin kayo na pusan siya but tahain doon wala tajassasu ayaw kamu mangjaga-jaga hatin maksud niya mangjaga-jaga pamangi kaya naon magpangjaga-jaga amo jagahan kayo mo yung katansin kasatuan na hinang mo. Gamayan in mapatut dun haon, amuin patudjuhod mo, intay banghod mo, paamin hinang, ikarayaw ka niya. Ikapuas niya rin haamin kataksilan niya, haginawabaran niya, haadlaw ka na. Bihad to in mapatut, hinangon sinabukmano siya, bukon, amoy in jagahan niya in kangian yaon, pag-uwos ang paniya, ipanuisoy na isab, paruga ing taolong nga hikuan niya on bihay ni bihayad to. Naamo yan. Di iyad to manjari hinangon. Mahita, sabab laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayuhibba ahadukum, an yakula lahma akhihi mayitan pakarihtumu. Uno lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, makuyag ka kamo, inhamok daing kaniyo, kumaon sin unod, sin tay manghud niyo, mayat na, at niya matay na, kaunon mo. Biha, hati niya, in mamisarahan kau mangi, at tay manghud mo, manukod kau sin uno-uno na, angan-angan pa isab, iwan sin, inipang jaka-jaka mo yaon, bangaon kita mo roon haon, hapangatod mo satuin hinang niya, pag-ubos yaon, ini hinangon mo, hipanuisoy ing kataan, kakahinang niya, inyaon katantan, biya kausing kimaon sin unod sin tay manghud mo, patay. Pakarihto mo, amo hindi niyulong niya kabayaan, hinangon bihan. At inaway ron tao makakaos, mano siya, kumaon ha, tay manghud niya mano siya, amin unod binatang inihati niya, unod patay na. Bihan, minsan imbuhi yaon, wayron na makakaos. Pagubos biyong lawan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqullah, innallaha tawwabun rahim. Kabuga kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, subay in tuto galawm simbigi jantong na to, in kabuga patuhan Rabbul Alamin. Amin mabuga kita, itilakbo sin Allah subhanahu wa ta'ala palam sinarka jahannam.
Amin mabuga kita padugal iban bungis sinallahu ta'ala hadlaw kana. Karena in kita bang magbing pa Allah subhanahu wa ta'ala, magtawbat harap kaniya, nagtatagad in Tuhan na to Rabbul Alamin, haipon niya magbalik harap kaniya. Bihan yan ini labi mapatot batukon sinambuk pambuk, biasin kakahinang sin apo sin kita niyo katan. Amo na po na to Adam. Liang sin Allah subhanahu wa ta'ala niya po na to Adam iban sin, asawa niya apo na to Hawa, laong sin Allah ta'ala, la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ayaw kamu sumuok pakahuy ini. Karena bang kamu sumuok, mahinang kamu anyaya. Anyaya. At niya anyaya, muna-muna pa rin hawabaran mo. Karena ingo-go sinhinang sintiap-tiap manusia, magbing pa rin hawabaran niya. Amo yadto mga kakasi haagama Islam. Na, inallahu ta'ala tawab. Amin, tatawat lang taha mga sila magsusundeng ha mga hinang nila. Magbalik sila pa Allah subhanahu wa ta'ala na taymaon in pagtawat nila sintuhan na Rabbul Alamin. Hangkan na lang si mga sila nakauna, nakahati sin pag-agama, labi-labi na yung mga kasabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyakan Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, in akin la tadunnanna bi kalimatin kharajat min akhikal mu'min illa khaira. Laong niya, ayaw kamu mag-angan-angan. Ati angan-angan pamangi singkab tangan gumawa dahing hasimud sintay manghud niyo mu'min. Mu'min siya. Kasababian bang siya mu'min, mataod sipat niya marayaw, rin sipat niya mangi. Na, doon hayaon bang siya mu'min, subay hadya in katan, maksud mo at tawain pangatod mo kaniya, in katan sinihinang niya, inyaon bunga pakarayawan katan. Bihatin akin illa khaira, subay hadya marayaw, ayaw kita mag-angan-angan mangi. Subay harap pakarayawan. Wa anta tajidu laha fi al-khairi mahmala. Amuin kabaakan mo roon kaniya, aun dayaw niya. At niya misandan, ingkatantan, mangi na. Bang aun kabaakan mo masidayaw niya, misan na kumanhambuok, dito kita manindukanan. Haamin dayaw niya hambuok yadto. Sabab amo at timpuunan singkatan, karayawan, sintiap-tiap manusia, bang niya in karayawan niya yadto, lang ta, ini masin-masin niya biyubuhi doon ha, inigin hawabaran niya, na in yadto katantan, aun waktu, in siya, ini puason sinallahu subhanahu wa ta'ala, in mga kasaan nagkahinang niya, labi-labi na bang in nahinang niya yaon, di niya tuod kaingatan in kamatanan in karayawan niya, at tawa in kangian sinamin nahinang niya, amin impanganal niya niyang kataan marayaw, aon mga manusia bihan. Himinang sinyaon, impanganal niya hikarayaw kaniya pag-ubusi kangi ito'y. Na yung mga yadto, dahil haamoy in dayaw niya, tiututukan niya, aon waktu, in yadto po asun kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo yadto mga katawtay manghuran haagama Islam. Nahasabab yan, biya na sin, pag-ianonsin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat dahin kan Abi Hurairah, radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, atadruna manil muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Faqal, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad qazafa hadha wa akala mala hadha
وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Rawahu Muslim. Doon hay nibiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labay ring hapangasu. Kaingatan niyo bahalong niya ini banghisyo in lusong. Pag yanong lusong doon hay ni amuyin wayro untud kahod kakas nakapin kaniya. Lusong. Mahita kita na kayan lusong. Sabab insambag si mga kasahabatan, qalu al-muflisu pina man la dirham lahu wa mata' wala mata'. Laong niya, ya Rasulullah, impag yanon muflis de kamu, amin wayroon sin niya, iban wayroon kapanyapan niya. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati man ya'tiya yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad qazafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ti hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya alayhi يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. In biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin pangasubo niya bang hisoy lusong laong niya in lusong ha mga umat ko daing ha mga umat ko amin dumatong ha adlaw kiyamat nagdara sin pahala sin sambahayang niya nagdara sin pahala sin puasa niya, nagdara sin pahala sin jakat niya, sumagawa didto hadun niya, in siya nakatuna, hatay manghud niya, nakahinang sin maksiat sa lagu-lagu. Amin tuna hadjaro ko niya to kamattanan. Angan-angan pamangi, wa akala mala hadha, ubos inyaon, nakakaon siya alta sintay mangmud niya. Bukon haaturan sara. Labay ring haamuyin pag-anyaya. Wasapa kadamahada. Sarta nakapanaog siya dugo. Hatay mangmud niya. Bihat. Wadara bahada. Inyaon natibo niya. Inyaon nabaka niya. Inyaon napugpug niya. Na ini katantan long niya fayu'ti hada min hasanati. In nabaka niya, napugpug niya, kaya panaukan niya dugo, in nakawa niya alta sinyaon, natuna niya nyaon sinhinang wala kiamat tanan long, tatukod-tukod niya hadya, na hipagbayad in sambahayang niya, hipagbayad in pahala simpuasa niya, hipagbayad in pahala simpagjakat niya, mahuli laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang maubos na in pahala sin sambahayang, sin puasa, sin jakat, doon haamuin ini mga sila, kaya pagdusahan niya, wala pa nakabayaran, haamuin dumatong na in pag ini kahinapusan kaniya long taha timbangan niya na long niya akada min khatayahum. Kawaon indusa sin kaya pagdusahan niya ang pahiluan maun kaniya ang pasya hitilakbu palawon sin apinarka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Kita kamu mga kataw tayo manguran ng bugat niya. Damikian beta sin Abu Hurairah pagpatarang kato riwayat damikian dang Rasul sallallahu alaihi wasallam qal iyyakum wadhan ibut tuod kaniyo hali kamo si pagangan-angan
Fa inna dhanna akdhabul hadis. Sabab inangan-angan yan, inyan kaputingan. Wala tajassasu. Ayaw kamu mangjaga-jaga. Ayaw kamu manibsib. Ayaw kamu ini utob-utob pamangi. Sinambok kay manghud niyo. Wala tahassasu. Iban damikyan ayaw kamu amuyin magsibo dahin tajassasu iban sin tahassasu sa sumakawa long si mga ulama in bangkaw imyan tajassasu in katan iniharap pakangian pangjaga-jaga pamangi in tahassasu laong niya pangjaga-jaga pamarayaw biya simpagjaga sin Umar ibn al-Khattab hara ayat niya amin kitaon niya ingkataan magkakukunahan tawang pag ubos yaon mga karungan niya magkakunahan sin tatabangan dahing hadawla dahing haparinta na mag-us-us siya magdihil hawak to yagto baranon niya hiatod madto pa mga sila amuyin kulang kabus bihad to wala tanapasu iban ayaw kamu amuin biya mga uno yaon. Biya mag-apas-apas sa amin bukon marayaw. Magtubihan. Biya maglumba yaon. Mag-agaw kusog. Mag-agaw kawasa. Mag-agaw uno-uno na hinang. Amuin mag-agaw habukon marayaw. Wala tahasadu. Iban ayaw kamu magjangki-jangkihi. Wala tabagadu. Ayaw kamu mag-astuli-astuli. Wala tadabaru. Ayaw kamu magtaykod tiyay kuri. Ini magjato. Magtaykod tiyay kuri. Pag ianundungan, biya si mga tao ahon kagunahan niya runahon tatabangan. Pag ubos kita mo inikaw mapatot tumabang kanya, sumagawa inikaw manaykod. Inyad tutuan, hambuk yad tumaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in alta yaun kaymo amanat sin Tuhan Rabbul Alamin, ingata, yatay manghud, in alta, di kato, tu parkala da. Ini tujuhan niya. Kaisa niya biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in alta irikato, hipami mo pagkaon iwan pag-inom. Sumakawa long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inyan hibugit murah. Mahita, minom kaw tubig, pagwaon mo rayan hibugit daing hajalan mo. Kumaon kaw hibugit murah. Bihan. Amin malukos na kaw mag-iulinan mo bihan. Iban tubig. Bang hadjabukon, amin gumawa siya tahanahana, di kaw malapay bihan kapikitan, di na kaw misan umatod kaniya. Bihan yan. Na, amot timpanagnaan, hikaruan niya, hipami mo tamungon. In kapaigdahan niya, kana sinwajib kaw magpatamong hagin hawabaran mo. Tumakawa bang siya malurot na, di na kaw tuwan sumulog. Bihan yan. At tineway kiapusan. Inhikato niya biyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na impagsarak ka. Hati niya amin tao aon barhajat doon, magkakunahan tabang, yaon kay muin, kapatot tumabang, wala kaw timabang, amanat sin Allahu Ta'ala, doon han kugdanan kausin, amuin kahayanat patuhan Rabbul Alamin. In subay mo, hiruhal madto, kana in labay reng hapagja katatawa pagsarak ka, amuan mahinang kato parsukuan sing kita. In kaununta bukon na kato, in inumunta bukon kato, in tiamong tabukon na kato. Sabab lurutun taray niya on katantan di halaw man sing gumi, sarta lanya pundasin Allah Ta'ala yung katan nikmat di halaw man sing gumi ini. Amo yan mga kataw tayo manghuran, haagama Islam, na doonhan laong niya wa kunu ibadallahi ikhwana
in kahinapusan niya, biyay ta kato in labi marayaw hinangon na to, wa kunu ibadallahi ikhwana. Aw na niyo, haantara niyo iban sintay manghud niyo, in pagtag-ipon pa Allahu Ta'ala, in kamo ipon sintuhan Rabbul Alamin, nagkakasilasa. Biya sin pagkasilasa sin magtay manghud. Labi-labi na, in mu'min, iban mu'min magtay manghud. In mu'min, mu'min, iban mu'min, magtutulong tarang. Biha, usog babae, maas bata. Bihad to in subay, patudjuhon sinambuk-pambuk din kato tanyo. Na yan mga katawtay manghuran, ini subay na to, paamuhon in hinang na to. Damikian beita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dain kan Harisa ibn Nu'man radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لازما لأمتي الطيرة والحسد وسوء الظن. Tulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam agun di makabutas dahil nga umat ko ini. Di lang niya agun makabutas dahil nga umat ko ini to ini. Kaisa niya, at-tiyara wal hasad wa su'uddan. Uno in tiyara. Impagyanong tiyara, mga katawtay manghuran, biya nasin, kamatauran maghihinang amuyin labay yaon daing ha pagtukod-tukod, pagtuna-tuna. Bihaan, bang makarungog sinsuarasin, uno-uno na hayop, dihilan maana. Uno-uno na ini habang siya sa upaman niya, biya sung siya manaw, pagubos doon, aun diungog niya, mga baso bihad, nahulog, pagubos na bagbag, limingkod bihad, di lumaos manaw. Inya tuway parkala mo yung pagbagbag yan to iban si pagpanaw mo. Parkala mo rugaing, parkala sinya to rugaing. Sumagawa in mga yan katan, aon wakto, bang tiyatali sing kita halawm sin pikilanta, sulayan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita aon pag-iman pa Allah ta'ala. Narangway, nalupas ingwa niya. Bihan sayan, may tayad to. Sabab, bangkaw kimahakad haparkala yaon, na bangkaw long mo inikaw mu'min, natukasun kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihat. Sarab in pagtukasun sin Allah ta'ala, amuray mga nagdaraawa bariman. Kitaon bang matan in pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyang kiingatan na sintuhan Rabbul Alamin sa sumagawa, karunahan doon aon makasaksi sin amuin pag tuna mo yan to sin uno-uno pakaradyaan ha lauman mo. Bihat. Na, pag-ubos lang niya doon hayaon, makarungog, ini katingog sambal sintunga dumyaon, tuna lang niya, nakaon na ba timungod. Nakatungod lang niya haray sinihikwan niyaon, aon lang niya mapatay roon haon. Yung mga yan katan puting, sabab angan-angan mangi, angan-angan way kasabudnalan niya. Hikaruan niya, al-hasad, amunain, ini laung ta bang aun kakitaan niya hatay manghud niya nakalabirang singka niya biya ngimi impangatayan ni amin kabayaan niya makawa niya inyad to sarta amin panghinduaan niya ini bang mayan siya makasuko sin uno-uno na yon hatay manghud niya inyad to pag iyanon junkie ini kato niya doon hayan amo na yung suuddan. Amo na yung angan-angan mangi. Ini nilaong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na agon-agon di makabutas dahing haumat niya into parkala ini. Naman jari nagsambatan inambok usog pakala rajulun wama yudhibanna ya Rasulullah
mimman huwa fi. Law niya ya Rasulullah, biya dining kaigihan si mga yan. Bangsaw pa mahisisiyo na yung katapuan kaniya. Sinto parkala na sabot yan. Biya dining pagpaig kaniya. Inaki sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, idha hasadta fastagfirillah. Banglaw niya aon hasad, halawon sin jantong mo, halawon sin angan-angan mo, pangayo kau kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha dhananta fala tuhaqqiq. Banglaw niya, in ikaw, nag-angan-angan, ayaw mo budnala, ayaw mo kahagara. In hikatu niya, law niya, dunhan, wa idha tayyarta, pamdi. Bangaon dunhan, biya mga kiarungan mo suara, uno-uno na suara, ay nakaw mag-asip sinyad to. Panaw na dyan kaw sin panaw mo. Amo at timpang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab ito, biyaitaan kita sin hikarayaw kato, amin di hikalupasin waktu ta, habiyayta sin ini Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un idza kunna fika fala alayka ma fataka minad dunya. Upat lang niya. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang inupat parkala iniyaon kay mo, na ayaw na kaw, di mo na hikapikal, in uno-uno parkala, wala mo na hinang di halaw man sing gumini, at tawa uno-uno parkala, doon haon, ini, kasatuan bang lang niya iipat mo marayaw inupat ini, na insya-Allah ta'ala in ikaw, ini masan ng kau haadlaw ka na kana. Kaisa niya, hifdol amana. Amuin, ini jagahan mo tuodin amanat kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Puna mo na pag-akama. Bang uno, impiang daakan kay mo, inyan amanat dakula. Subay mo paamuhon, doon hapagpaamo sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon kita niyo lumukat kaniya singkatan kakahinang. Hikaruan niya, wasidqu hadith, bang kita magbisara subay hajabunnal, ayaw kita magputing, paamuhon tayong kabtangan ta, supaya wayroon bibingan kato mga katawtay manghuran na kama Islam. Hikatu niya, wahusnul khaliqa, iban magpareho kita sin pangaddatan ta. Paamuhon ta yung pangaddatan ta roon, bang aun dapat pasimuon ta iban sin pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na yung sareho-reho pangaddatan, amo na yung Quran, mahamul dia. In hikaupat niya, ay patupit to'mah, amin ayaw ratuod magpuspusan, bang makaalop pagkaon. Biyayta dunhan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam damikyan, ini wayroon lang niya sangi luluunan daing sin bawat sin manusia. Fa in kana la mahala fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasi. Wa ina lang niya sangi luluunan amo na yung bawat sin manusia. Bang way rapat bat subay siya luunan, subay bahagi on magtu. Inhang kabahagi niya pagkaon, hang kabahagi niya pag-inom, inhang kabahagi niya hipagnapas. Ayaw bang kumaon bihan, puspusan na hadya yung katantan pagkaon, di na misan dihilan, in suko sin tubig, iban sin pagnapas. Hasabi ito sa sumandig tuan, mga kabihan, bang maubos na kumaon. Na ini ni katantan, magbing dakato in pakaradyaan, uno-uno pakaradyaan di matukato, hakitain naghinang kaniya, magbing dakato mga katawtay manghuran na kama Islam, na miyabot na yung wakto na to, sukur ha pagdungog niyo, insya-Allah ta'ala mura-murahan, kalo in mga patumtum ini, out nakahampit dunhan, insya-Allah subhanahu wa ta'ala, manghumbay dako kanyo katahan ha wakto ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum
بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.